I 10 ljudi, dobrodošli u Minecraft preživljavanje drugu epizodu. Ok ljudi, evo ja sam znači ovdje već išao dole u spawner. Evo šta sam znači našao. Glazbeni disk, 2 hljeba, kruva kako god, kantu, 4 pšenice, 3 sedla što je ekstra, metala super, znači možemo napraviti mač odmah, crveni kamen 2 i 2 oznake sa imenom ekstra. Ok ljudi, sada sam znači, mislio sam čak znači da to snimam kako idem u spawner, ali ne znam, bilo mi je, kako da kažem, glupo i to sve. Ok, gdje sam napravio kuću, mislim da je tu, jeste. Ok, znači idemo sad tražiti neko mjesto gdje bi mi, znači, mogli da živimo. Ok, ovdje ćemo, znači, pokupiti naše stvari. I idemo onda. Ok, radna tabla. Ovaj chest ovdje. To sve, ok, ponijet ćemo i baklje. Pošto ja mislim da će nam biti stvarno potrebne. Odobne si. Ok ljudi, samo stavit ću jednu pauzu pa se vraćam. Ok ljudi, evo me nazad. Sad ne znam gdje bismo mogli ići da, znači, tražimo mjesto gdje ćemo živjeti. Ne znam, ajmo ovako, ne znam, uz ovo brdo nekako, kako da kažem. Znači to negdje ide tamo u šumu pa ćemo vidjeti kroz šumu pa ćemo negdje da izađemo. Ne znam sada tačno gdje, ali negdje ćemo ići. Ok, ovdje već silazimo u šumu. Ovdje ima prolaza. Ok, ok, izgleda ovdje nije šuma. Ok, ovdje mi se sviđa pošto vidite, znači, možemo pronaći lako selo. Ok, pećina, obićemo je. Znači, može se lako ovdje pronaći selo, znači, na ovakvim područjima. Dobro, brate, daj. Gdje god idem pećina. Ok, evo vam, vidim šećernu trsku. Ponijet ćemo je, ajde, brate. Ponijet ćemo je sa sobom. To, a ovo ostatak. Ok, ljudi, ekstra. Ne znam, samo sad jednom sam skrenuo i vidio bundave. Ovo ekstra, super. Znači, bundavu smo našli. Stvarno je bilo blizu. Ok, ne znam, ajmo se da ovako uz nekakvu šumu onda. Pošto ne želim se odvojiti ljudi moji, znači, od drva. Znači, šume. Pošto bit će mi potrebno i to ovako, sad negdje tamo odijemo, završimo, ne znam, u pustinji ili, znači, sad čuje Bože. Ok, gdje bismo išli? Samo, pa da idemo u šumu. Samo tamo ili, pa vamo. Ok, ne znam, samo se nadam da će biti negdje ovdje selo. Ako bude selo, ljudi moji, to je ekstra. Ok, samo malo. Ovo se nekako šuma, kako kažem, razdvaja. Samo malo ljudi. Ok, ovako stavljam ćošku, znači vidite ovdje. Pošto bolje vidim, ljudi moji, jeste stvarno. Konji. Ljudi moji, stvarno, znači, ladno su stvarno konji. Ne mogu da vjerujem. Stvarno, znači, konji, ljudi moji. A imam, znači, sedlo, što znači... Ok, ljudi, stvarno, ovo je ekstra. Ok, ljudi, 4 ovdje vidim konja, možda ima još negdje u blizini. Ok, ne vidim, nema veze, uglavnom, znači, imamo ljudi moji konji. Ok, još tamo bundava. Ok, znači, ekstra, ljudi moji, evo još konja. Znači, super, ne znam da li da se ovdje naselimo ili ne. Stvarno ne znam. Ili da idem ovako negdje još malo da, kako da kažem, prošetam pa da se možda nađem negdje mjesto u blizini neko bolje. Pa da se vratim, ok, pošto ide noć, da postavimo krevet, ok, da možemo još spavati, malo ćemo pričekati. Da imamo kakvi, znači, ima konja, a ekstra su konji. Sada bih ih odmah pripitomio, znači 2 konja. Znači, pa da ih imam, ali onda nemam ni užeta, znači, a ja mislim da se uže dobija isto
u spawneru ili se može napraviti, nisam siguran. Tako da moram da vidim. Znači da bi mogli konje zavezati. Da i ne bi morali onako, kako da kažem, ograđivati ili tako. Ok, brate, ajde, noć više. Ja bi spavao. Brate, dragi. Tako je. Ok, sada ćemo malo negdje još prošetati pa ćemo vidjeti možda još nešto u blizini nađemo. Znači, ali uglavnom ne smijemo izgubiti konje. Znači, pošto našli smo konje i to je ekstra. Ok, ajmo ovako. Na to tu brdo, znači moram nekako upamtiti, znači između kao dvije šume, one tamo i ovdje. Nekako znači da upamtim. Ok, samo da jedem. Ok, idemo ovako kao uz ovu šumu ili ne znam. Ne znam da li da idemo tamo. Ja bi nekako išao, ali nisam sigurno nema. Ajmo, šta će nam faliti. Idemo ovako, znači nekako da se držimo te tu rijeke. Wow. Ok, šta je ovdje? Ovdje su već neke... Ok, mislio sam... Ok, zbunio sam se. Ok, tu su već planine pogled, znači snijeg. I to je znači stvarno ekstra. A imamo znači bunda što znači da može napraviti Snješka Bijelića. Znači kako možete uglavnom napraviti. Ne znam ljudi moji. Sada bi ovdje nekako privremeno ostao opet radi konja, ali nekako bi išao tamo negdje da tražimo u snijegu. Neko znači ono fino mjesto. Da ne bi izgubili samo znači ono konji. Ja bi ljudi moji, ok još bundava ljudi moji pogledajte tamo. Ok znači ostao bi ovdje nekako sada. Znači da ovdje napravimo to privremeno mjesto. Dok znači ne pripitamo imamo konje. Ali opet znači kako ćemo voditi sve, znači dva konja. Ne već, ajde, znači moram upamtiti uglavnom kako smo došli i to sve. U stvari, ajmo ovako. Pošto ovoga mi je kamen, znači, ostalo još. Znači da napravimo put koji vodi, znači put koji vodi do konja. Znači da ih, ono, čisto ne bi, znači, izgubili. Ok, ako uopšte budem mogao naći opet put. Ok, tu. Zatim, kuda su mi išli? Ok, mislim da smo ovdje išli negdje da jeste, ovdje smo bili, ono, preskakali. Ok. Da sjećam se da ova voda je isto bila. Ok, gore, malo više ćemo ovdje. To znači da se opa može primijetiti. Zatim ćemo ovdje ovako. To. Ok, da evo, tu je već to, između te dvije šume. I ovako ćemo ovdje još jedno malo višlje. To. Ok, znači treba već, znači to eto da znam da su mi tu konji. A i ako izgubimo ne veze, ne znam, mogli bi nekako, šta znam, sam da jedem. Znači mogli bi nekako da umremo, tamo znači da se stvorimo, pa da opet dođemo do njih. Sada ako smo negdje dalje, pa ne znam opet, znači kuću naći, opet je to problem. Ali dobro, ljudima i vidjet ćemo. Nekako ćemo smisliti, ok, malo šteka ovdje, ali dobro. Brate, nemoj štekati. Ok, malo moram usporiti, pošto sprintama mapa se slabo učitava. Ok, ajmo sad, znači,
ta brda, planine, kako kažem. Ok, ovdje ima dosta krava, mogli bi par možda i ubiti. Pošto nam mesa već nestaje. Ok, tu. I tebe. Ok, baguje. Kravo. Ok. Ja mislim da imamo dosta sada mesa. Dok ne baš dosta, ali dobro. Nešto samo ćemo svako držati neki brdo dok ne dođem negdje ovako na fino neko mjesto. Ne znam sada gdje je, kako, ali nekako da vidimo ako ima neko baš ono fino mjesto. Ok, uz ovo gore brdo, mada mislim već da smo i previše otišli, ali ne bi se trebali izgubiti. Pošto idemo stalno, znači uz ove planine, znači brda. Ne bi se trebali izgubiti, ali dobro. Ok. Mapa se nije ovdje učitala. Ok, pogledajte, ok, ne učitala se, ali kada znači pogledajte ovako, mislio sam čučnuti i da pogledam dole pa bi vidjeli kako bi sve bilo crno. Ok, tu je, ok, baguje, šteka. Ok, vidite tu je još planina. Ok, gdje ćemo znači tamo. Opa, brate, ajde skač malo. Ne, pao sam dole. Ajde, ok, ajde sićemo ovdje dole onda. Malo ne volim sada baš ići ovako nekako kroz šum, pored brda, kako da kažem. Pošto onda vam zasmijeta drvo, pa mora se penjati na planinu i sve. Ok, ovamo izgleda već voda, možda je, znači možda čak more. Slabo se, ok ljudi, jedno tamo gljive, ove crvene. Znači pogledajte, one tamo crvene gljive. Ekstra, super. To će nam stvarno dobro doći. Ok, imamo li je? Imamo. Ok, ovdje neka voda ide. Ok, fin neki vodopad. Ok, ajmo ovdje gore, možda mogu nekako, ne znam, poprijeku ovako da idemo tu pa da vam sam izađemo. Pošto dok dole siđemo, dole je voda pa ćemo teško ići. Ok, može se. Gledajmo ovako odmah po brdu, pošto sam, da ne bude sam se džabe penjao. Ok, samo da jedem. Ok. Ne znam više ljudi moji, da li da se vraćamo ili da nastavim. Ja bi se nekako ljudi moji stvarno, znači stvarno bi se sada vratio. Pošto više nemam pojma, znači samo znao da sam išao uz brdo. Ok, vam je ovo, ne znam, dosta snijega vidim samo. Ok, no ništa, ajde pa da je vratim. Ok ljudi, evo ovdje imamo snježni region, znači ravno sve. Ok, ja pošto sam ljubitelj snijega, mogli bismo stvarno ovdje kuću napraviti ono, solidne daljine, ni predaleko ni blizu. Znači znamo samo da sam išao uz to brdo, znači lako je se snaći, pa ljudi, zašto da ne? Znači mogli bismo evo tu da se naselimo, tu kuću napravimo. Sada možda je problem samo radi njive, znači i radi čudovišta, pošto voda ledi, a čudovišta slabo tu, znači na tom regionu. Malo dobro imamo, znači ovdje možemo otići, preći. Znači ljudi moji, ekstra stvar, znači šta smo sve danas našli, to je stvarno ekstra, znači ono, vrh. Znači ovako ćemo ovdje da za početak budemo, pa kuću ćemo možda malo sva tamo, znači i dalje. Pa ne znam ljudi moji, da li da ovdje prekidem epizodu, zašto da ne. Ok ljudi, to je bilo sve za ovu epizodu, vidimo se, puz.